Nate Joe. Ket mesi, e pa mpa jem wè nek baz mwen yo mesi, ket! Kote mpa jem nek sa yo? Batizan, yo ki wate yo. Mte nan fò ya, ou ket nou? Nou patet nou. Ou nou pa jom wò. Mte nan fò ya. Mabsi ou wè, padone. Padone, nan fò ya mte. An bati yo? Non. Pa fè sa fò? Non. Ebe ok. Ebe an problem. Mtire. Non, mte dwa ale pou sa? Nou ba dwa alo ap pale, koto pale? Nou gen pou nou wè ankon. An problem. E pou nou wè nan fò ya. Ya, patame. An pa go biye mankan. Ya. Kat mesi, kote nan gen tap touye mesi, men intelijen. Che, mba bou la. Yo kon. Konya batay la komplike. Se konya gen batay. Ba ma avanse. Jel, nepot nem bote sout men la nek, map tire yu men. Yo, se pa kou sortire moun nan nek. Ket men, bom djou map tire ou di. Yo, mdjou e pa kou sortire moun nan se pou pose keksyon anvan. Ket men, an ba boss men la nek, map fout tire mi chere men, de ki nepot moun. Yo nale men. Ki esye? Ou pa konen, se mwen ki pi go met nan fò ya. Non, se nou menm taliban ki pi go chef nan fò ya. Apre mou go met. Koma? Talem pa transforme nou la. Mba kono kom met non? Talem pa transforme nou la. Wabe se men koman se fesin nan. Se mwen ki ka moute koman moun ge pou vwa. Wabe je sezi, sa po kon yon la. E ba nek yo te gen sou yo, mbra regle yo. E ba nek yo te gen pou vwa. Wabe se etone. Se pa tout nek yo te gen pou vwa, mbra transforme nou.